meluncur Poni. Ayo, Boboiboy. Gimana Boboiboy? Seru nggak? Seru banget Poni. Ya udah, sekarang giliran aku ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo Boboiboy. Duh, 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 duh. Wah, Poni, kita main perosotan aja. Ayo kita ke sana. Oke, jagain di sini ya. Wah, seru banget Boboiboy. Gantian dong. Kamu mau juga Poni, tapi hati-hati ya, ada dari bayinya. Oke Boboiboy, sekarang gantian ya. Kamu yang jagain aku dari bawah. Oh, siap Poni. Ya udah ya, sekarang aku naik duluan. Ya udah, sekarang aku meluncur ya Boboiboy. Iya Poni, hati-hati ya. Oke Boboiboy, saatnya aku Ayo Poni, meluncur. meluncur. Wah, seru banget. Yeay, seru banget Boboiboy. Ya udah Poni, kita main yang lain yuk. Ayo Boboiboy, Yaudah, ayo. let's go. Nah, 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 nah. Ayo Poni. Wah Poni, ada perosotan besar Poni, kita main yuk. Wah iya Boboiboy, ayo, ayo, ayo. Sekarang aku dulu ya Poni. Oke Boboiboy. Let's go Boboiboy, aku jagain dari sini ya. Siap Poni. Aku meluncur Poni. Ayo, Boboiboy. Yuhu. Gimana Boboiboy? Seru nggak? Seru banget Poni. Ya udah, sekarang giliran aku ya. Iya Poni. Hati-hati ya mainnya. Oke Boboiboy, meluncur. Gimana Yeay. Poni? Seru kan? Wah iya Boboiboy, seru banget. Kita mau main apa lagi nih Poni? Adik bayi, kamu mau main apa lagi? Wah, kata adik bayi, dia mau naik ayunan Boboiboy. Ah, mau main ayunan. Yaudah ayo. Ayo Boboiboy, ayo, ayo, ayo. Yaudah ayo Poni, sekarang kamu yang naik. Oke Boboiboy. Wah, seru banget ya Poni. Wah iya Boboiboy, seru banget. Seru ya adik bayi naik ayunan. Poni, bosen nih main ginian. Kita cari permainan yang lain yuk. Ayo Boboiboy. Ayo Poni. Aduh, duh, duh, duh. Kepalaku pusing banget nih Boboiboy. Aduh, 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 aduh. Aduh, kamu kenapa Poni? Aduh, tolongin aku Boboiboy. Sakit. Pusing nih aku Boboiboy. Aduh. Waduh, 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 waduh. Yaudah ya Poni, aku antri ke dokter ya. Ayo, 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 ayo. Iya Boboiboy, tapi aku udah pusing banget nih. Pusing nih aku Boboiboy. Aduh. Sabar, sabar ya Poni. Sabar. Iya Boboiboy, tapi aku udah pusing banget nih. Waduh, kok malah pingsan sih? Aduh, gimana nih? Kerling, kerling, dokter keliling. Kerling, kerling, dokter keliling. Waduh, Poni kayaknya pingsan tuh. Aku harus bantuin nih, kasian. Aduh, gimana nih? Mana jauh dari klinik lagi. Hah, kebetulan banget ada kamu, Pipi. Tolong bantuin Poni. Boboiboy, Poni kenapa? Poni pingsan nih, Pipi. Kamu kan dokter, tolong dong bantuin Poni. Waduh, oke Boboiboy, siap-siap. Aku periksa detak jantungnya dulu ya, Boboiboy. Siap-siap, Pipi. Ayo cepetan. Sebentar ya. Sayang.